Dakle, imamo ovo. Sad, imamo riječi da bismo mogli dalje da nastavimo. Daćemo primjer, evo možemo zubić i, na primjer, doletiti. Kako je ova riječ nastala? Od čega? Zub plus i. Jeste. Dakle, ovo je, imamo riječ zub i ovo ić. Jel znate kako se to zove u srpskom jeziku? To su neki tvorbeni nastavci, zapravo tvorbeni nastavak. Jel se sjećamo kako se zove to što stoji na kraju, taj nastavak? Sufiks. Jeste. Dakle, sufiks. Kad ide na kraj. A doleteti? Prefiks. Da, kako je nastala? Do plus Leteti. jeste. Imamo ovaj prefiks do. I kad god pišemo prefiks, sam naziv kaže pre, dakle stoji na početku, zubić, dakle stoji na ić, sufiks na kraju. Ono što je bitno jeste kad god pišete sufikse i prefikse, da pišete crticu, dakle ukoliko je sufiks prvo ide crtica pa nastavak, ukoliko je prefiks ide prvo, dakle prefiks pa crtica. Sad koji postoje sufiksi i prefiksi? Imamo različite prefikse, na primjer pod, nad, od, iz, pred, sa, pre, raz. Dakle, ono što je bitno da vam još naglasim, to vam je važno za glasovne promjene. Dakle, ne postoji, znači postoji prefiks iz. Ne postoji prefiks is, iš i slično. Isto tako i, samo trenutak, da pronađem, da, raz. Dakle, prefiks je raz. Ne postoji ras, raš i slično. Tako da, na primjer, kada dobijete riječ iščekivati, kako ćete je rastaviti? Od čega je nastala ta riječ? Iz. Jeste. Dakle, iz plus čekiva. Dakle, imamo ovo iz i onda u dodiru sa ovim ostalim glasovima, doćemo da radimo na nekim narednim časovima. Dakle, dolazi do promjene i onda dobijamo ovo š. Znači, jako je bitno iz, raz, uvek je taj prefiks, ne postoji iš, is, raz, raš. Sufiksi koji još postoje? Pa, arski, ač, telj, ica, ić, ac, lac, tak, inja, ina, ost, kast, lo, oća, ota i mnogi drugi. Dakle, imate na 56. strani ovim zbirkama belim i potrebno je da ne morate da ih učite na pamet, već samo da znate da ih prepoznate kada budete rastavljali riječi na ovako dijelovi iz čega su nastale. Sada dolazimo do termina kad smo već savladali šta su sufiks i prefiks. Dolazimo do jednog termina koji se naziva tvorbena osnova. Jel znamo mi šta je tvorbena osnova? Da se sjećamo možda iz škole. To je ono kad odvoje u vodom. Da, dakle, tvorbena osnova... Pa čega se gradi rečenica? Molim? Pa glavni deo rečenica. A ti kažeš za ovo? Da. Aha, završi si. Svaka čast. Da. Dakle, tvorbena osnova. Dakle, to je osnova. Ona se dobija tako što, dakle, ne morate da učite definicije, već samo, dakle, bitno ako vam tražite da odredite tvorbenu osnovu, znači samo oduzmete onaj posljednji sufiks. Naprimjer, imamo zubar. Koja bi tvorbena osnova bila? Samo sufiks, odvajamo onaj posljednji. Kako je nastala ova reč? Ajmo prvo da krenemo tako. Od čega je nastala zub i A, odvoje. jeste. I
ar. Imamo zub i ar. Što znači da mi ako odvojimo, dakle idemo korak unazad, mi samo šta? Kod tvorbene osnove sklanjamo sufiks. Znači sklonili smo sufiks i dobijamo tvorbenu osnovu zub. U nekim dakle, slučajevima tvorbena osnova može da se poklopa sa korenom, ali u nekim se ne poklopa. Naprimjer, u reči zubarski. Kako je ta reč nastala? Od zubarijski, Jeste, da. Samo taj, pošto ovdje imamo ar, to jest jedan sufiks, ali imamo i ovaj drugi ski. Znači zubar plus ski. Sad oduzmemo taj poslednji sufiks i dobijamo tvorbenu osnovu zubar. Dakle, tvorbena osnova tako što oduzmemo samo taj poslednji sufiks. I imamo, pored tvorbene osnove, imamo gramatičku osnovu. Gramatička osnova se lako određuje. Gramatička osnova se dobija tako što se od genitiva jednine oduzme nastavak za oblik. Možemo da probamo, na primjer, učiteljica. Dakle, nominativ je učiteljica. Kako bi glasili genitiv? Ko šta učiteljica? Koga čega nema? Učiteljica. Od koga od čega? Od? Učiteljica. Učiteljice. Ovo je jednina. Ne znam da si rekao a ili je, izvini, nisam. To, nisam čula, izvini. Vidimo da je ovo nastavak za oblik. Ovo je a, ovdje imamo e kao nastavak za oblik i onda dobijamo da nam je gramatička osnova učiteljica. To nam je gramatička osnova. Možemo da probamo i sa zubarka, na primjer. Kako nam glasi onda gramatička osnova? Zubarke. Zubarke. I šta nam onda ostaje? Dakle, vidimo da nam je nastavak e i ostaje nam zubarka. I to nam je gramatička osnova. Kad imamo nekih pitanja pre nego što krenemo da pričamo o vrsti građenja reči, pošto postoji nekoliko vrsta. Dobro. Prvi način građenja reči jesu izvedenice. Dakle, izvedenice su reči koje su dobijene dodavanjem sufiksa. Dakle, možemo da uzmemo, kao što smo već rekli, zubić. Zatim, na primjer, tvrdica. Ili možemo ženski. Sad, kako su ove reči dobijene? Čeka, ajde da vežemo malo. Dakle, zubić. Od reči zub. I ovog sufiksa ić. Tvrdica. Tvrd i ic. Jeste. A ženski? Žen plus ski. Jeste. Žen plus ski. Pardon, da sam slučajno. Znači, nećete uvijek da dobijete jednu neku osnovnu reč, na primjer zub ili tvrd, desit će se da bude dakle žena, pa da se oduzme ovakva žena, ženski. Dakle, nećete uvijek imati tu neku osnovnu reč u reči koja je tvorenica. Dakle, i ovo je izvedena reč. Dakle, ovo su izvedenice. Dakle, reči koje su nastale dodavanjem sufiksa nazivaju se izvedenice.
Sljedeće jesu složene riječi ili složenice, a one imaju više vrsta nastava, zapravo više tih nekih podvrsta. Na primjer, evo najbolje ćemo kroz primjere. Doleteti, proleteti, mogu ćemo dati neki primjer, razdaljina. Sad, kako su sve ove riječi nastale? Ova prva, doleteti. Do plus let. Jeste. Proleteti. Jeste. I razdaljina. Razdaljina. Dakle, i ovaj način kod složenica se naziva prefiksacija. Sam naziv nam kaže da imamo prefikse, znači to je jedna vrsta prefiksacije. Sad ćemo napišemo nove, na primjer Beograd. Kako se piše Beograd? Jeste, velikim slovom. Bubamara. Kako pišemo Bubamara? Da, velikim ili malim slovom? Malim slovom. I uzet ćemo, na primjer, Miodrag. Kako pišemo Miodrag? Velikim je ime. Kako su ove riječi nastale? Od čega je nastao Beograd? Od Beo i grad. Jeste, prijemo Beo i grad. Bubamara. Od Buba i Mara. Jeste. I Miodrag. Mio i Drag. Jeste. Mio i Drag. Dakle, sam naziv nam kaže ovo je jedna vrsta slaganja. Znači, kad slažemo neke, dakle, imamo dvije riječi, to se naziva, dakle, slaganje. Zatim imamo riječi koje su nastale slaganjem uz pomoć spojnog vokala. Koji bi to bio primjer za to? Pa, na primjer, jugoistok. Kako je ova reč nastala? Koja je reč? Plus Jug. istok. A šta nam Plus slavi plus. ovdje? Njemu, dakle, jug plus istok. A šta ćemo s ovim? O, dakle, to je spojni vokal. Spojni vokali, dakle, kada spajaju imamo jedan deo i drugi deo reči, nazivaju se spojni vokali. Ili, na primjer, kuća vlasnika. Kako je nastala ova reč? Stefane, hoćeš ti da probaš? Kuće plus vlasnik. Dobro, a šta je s ovim e? Spojni vokal. To je spojni vokal. Jeste. Kuća vlasnika. I na kraju imamo kombinovan tvorba. To možemo malo pisati ovdje dole. Šta bi bila kombinovana tvorba? Pa sam naziv nam kaže da se nalazi nekom kombinacijom. Ja sad najbolje možemo kroz primjere. Da uzmemo, na primjer, riječ beskrajan. Kako je ova riječ nastala? Ajde da vežbamo za glasovne promjene. Od čega? Šta znači, ajde da, šta znači beskrajan? Pa bez kraja. Dobro, znači od čega je nastala? Bez. Jeste, dakle nijemo isto iza bez, dakle nijemo bez, beš, znači uvijek imamo to sa z, dakle imamo bez, plus
Kraj. kraj, plus An. an. Dakle, beskrajan. Dakle, kombinovatna tvorba, zato što imamo ovdje prefiks i sufiks. To je isto vrsta jedna složenica, samo naslov time da imamo prefiks, pa neka riječ, pa sufiks. I, na primjer, mladoženja. Šta mislite, kako je nastala ova reč? Imamo mlad, dobro. Plus, šta imamo još? Plus o. O, dakle spojni vokal. Plus ženja. Od čega je nastalo to ženja? Žene. Ali šta znači mladoženje? Pa, Žene. Kad se ženi neko ko? Ko se ženi? Ko je mladoženje? Žena Mlad. ili Čovjek. čovjek, znači ne može biti žena, nego od čega? Znači mladoženje bi značilo mlad se šta radi? Ženi. Žen, zato nemamo nj. Znači od glagola ženiti je nastalo i zbog toga nemamo, dakle, ženj, nego žen. Dakle, od glagola ženiti. I plus sufiks, dakle, ne postoji nikakav, ne možemo da kažemo da je sufiks je a ili nja, dakle, ne postoji. Dakle, može da bude samo, dakle, sufiks ja. I onda dolazi isto do nekih glasovnih promjena, ali zbog toga je bitno da vi znate da rastavite ovu riječ, da biste znali do kojih glasovnih promjena je došla. Jot. Jeste, svaka čast, bravo. Ili razumemo ovo? Ovaj deo, dobro. I dolazimo do, dakle, to je sad druga, i dolazimo do treće podele, to je, odnosno treće vrste građenja riječi, to je tvorba pretvaranja. Tvorba pretvaranja, dakle, sam naziv nam kaže da, jel snim? Dobro. Eto, dobro. Dakle, sam naziv nam kaže da ona nastaje nekim pretvaranjem. Sad, šta znači pretvaranje? Imamo, evo, najbolje možemo da vidimo kroz primjer. Ona je mlada devojka. I ona je mlada. Koja vrsta riječi bi bila ovo mlada? Dakle, mlada devojka. Da, vrsta riječi. Pašnici. Ne. Dobro, je ženski rod. Mlada devojka. Da. Na koje pitanje dobijamo? Kakva? Kakva? Šta je onda to? Koja vrsta riječi? Pridev. Pridev, da. Dakle, bliže opisuje devojku. Dakle, to bi bio jedan pridev. A ovo, ona je mlada na venčanju. Da dodamo taj deo da bi vam bio jasan kontekst. Šta bi onda značilo mlada? Ona je mlada na venčanju. Sudaje. Da se udaje, to je, šta ona označava onda? Koja je to onda vrsta riječi? Prio. Promenjiva je mlada, od mlade daje poklon. Imenica. Imenica jer označava ženu koja se udaje, kao mlada i mladoženja. Dakle, ovo je onda imenica koja je inicijalno nastala od prideva. Zapravo, ova vrsta se naziva poimeničavanje. Dakle, kad od prideva nastane imenica. A imamo primjer, dakle, to je prvi deo, a drugi deo se naziva, na primjer, viseći most. Šta bi bio ovo viseći? Prefiks. Šta je prefiks? Šta smo rekli da je prefiks? Ono pre.
Da, znači pre nego, znači stoji ispred, dakle, reči, na primjer, ali u raniju reči. Šta bi ovdje imamo? Ovdje prefiks, nemamo. A koja je vrsta reči ovdje? Na koje pitanje dobijamo? Kakav most? Kakamo, znači to bi bio jedan pridev, jel tako? Da. Ali šta još viseći može da bude? Viseći... Ali to je služba reči, nama treba vrsta reči. Oni vise plus nastavak ći, šta je veše to? Ili oni gledaju, gledajući, putuju, putujući, Onaj, glagolski prilog sadašnji. Znači i to je bio glagol, znači kad od glagola nastane pridev, a uvijek možemo da vidimo da što su uglavnom radni glagolski pridevi. Pardon, ne radni glagolski pridevi, nego glagolski prilog sadašnji, pardon. Imamo, dakle, kakav, dakle, pridev, a može da bude pre toga bio glagol, to se onda naziva popridevljavanje. I, znači, nastaje kad od glagola nastane pridev. I to bi bilo to što se tiče ovih, dakle, građenja reči i vrsta građenja reči. Pre nego što krenemo da vežbamo, jer imamo nekih pitanja? Ne. Dobro. Šta sad ćemo da krenemo da vežbamo? Ili nam snima i dalje ili... Da. Sad ćemo da otvorimo, u stvari, zapravo pre nego što krenemo na 191. stranu, ostala sam dužna, zapravo pričali smo na prethodnom času, da uzmemo samo ovu zbirku roze, zapravo ljubičistu. Sad ću vam reći samo koja strana. Strana je 35. i 82. strana. Da objasnimo samo neke reči. Možete to zajedno. Drugi zadatak, 35. strana. Ovako, znači, kaže, pred tobom je deo jedne knjige, kako se naziva deo knjige koji sadrži navedene informacije. Mi sad ovdje imamo u ponuđenim odgovorima indeks pojmova. Ja sam vama ištampala kako izgleda indeks pojmova. Sad, indeks pojmova predstavlja, dakle, on se uglavnom stoji na kraju knjige i u njemu su popisani svi pojmovi. Vi sad ako želite da saznate, na primjer, evo, možemo da saznamo o zapisu. Dakle, svaki pojam, znači, ako se pojavlja, piše vam pored broj strane. Znači, gdje se nalazi ta reč, dakle, svaki put kad je, odnosno taj pojam koji je u knjizi iskorišćen. Tako da, ukoliko želite, na primjer, da saznate nešto više o nekom pojmu, vi samo pogledate... Osim nove za domaći. Da, to sam vam rekla, vam nisam, rekla sam da istražite, ali vam nisam napisala na Google učionici da istražite šta je. Tako da sad radimo to. Dakle, indeks pojmova, ako želite da saznate, nalazi se na kraju knjige, tu imate navedene pojmove i pored stranice na kojima se ti pojmovi pojavljuju u knjizi. Sad, retnik pojmova, dakle, to je, dakle, nisam donala retnik pojmova, ali to je, znači, značenje određenih riječi ili izraza. Sadržaj knjige, šta bi bio sadržaj knjige? Pa tamo gdje su svi strane. Da, dakle, sadržaj knjige, to bi bilo u ovom slučaju, dakle, ovo, dakle, sadržaj, na kojoj strani se nalazi, na koji deo. I bibliografija, bibliografija je ono što je pred vama. Dakle, naziv dela koji su korišćene u samim, dakle, spisak, odnosno popis knjiga, članova, radova i slično iz nekog perioda. Dakle, to bi bila jedna bibliografija. Kad imate ovako navedene autori, pored toga njegova dela, na kojim stranicama se to nalazi, dakle, to je jedna vrsta bibliografije. Jel nam je jasno razlika između ovih pojmova? Ako vam se u kom slučaju
pojavi na završnom ispitu. Sad možemo da otvorimo, ćemo reći samo koju stranu.